Opštinski odbor Srpske napredne stranke Aleksandrovac juče je jednoglasno doneo odluku da ta stranka istupi iz vladajuće koalicije zbog pritisaka i ucena koje je imala od strane pojedinih koalicijonih partnera. Ovo će inače biti peto prekomponovanje vlasti u Aleksandrovcu od izbora u maju 2012. godine. Zna se da je Srpska napredna stranka godinu dana učestvovala u jednoj koaliciji, učestvovala u vlasti, u toj vlasti zauzimala neke značajne funkcije. Moram da kažem građanima Župe da smo mi večeras na opštinskom odboru doneli jednoglasnu odluku da iz vlasti istupimo. Naime, o čemu se radi? Srpska napredna stranka ima svoje principe, ima svoj program, ima želju da svakim danom i svakim svojim gestom i svakim svojim delom pomogne narodu da živi bolje. Mi smo ušli u jednu koaliciju otvorena srca, ušli smo sa dobrim željama, ušli smo sa željom da sarađujemo sa koalicijnim partnerima, iako smo znali da je naš potencijal na proteklim izborima bio mali, ali smo dobili to poverenje i pokušali smo da zajedno sa koalicijnim partnerima napravimo dobre planove koji bi urodili plodom, a ti plodovi bi bili bolji život građana Župe. Koalicija je imala svoj put razvojni, funkcionisala je sasvim solidno do februara meseca. U februaru mesecu smo dobili neočekivani zahtev jednog od koalicijnih partnera, a to su Ujedinjeni regioni Srbije, da se toj grupi priključi Pokret za Župu i da se taj koalicijni sporazum praktično redefiniše i da se potpiše nov koalicijni sporazum. Uvažili smo njihove razloge smatrajući da će na takav način koalicija funkcionisati bolje, da ćemo imati veće poverenje u parlamentu, da ćemo imati veću širinu u parlamentu, da ćemo moći mnoge odluke da lakše donosimo. Međutim, desilo se upravo suprotno. Mi smo na svakom koraku od te grupacije imali potpunu opstrukciju. Pre svega, preduzeća koje su dobili u svoju nadležnost, odnosno javne ustanove preduzeća koje su dobili u svoju nadležnost, napunili su ljudima, uposlili su jedan veliki broj ljudi, taj broj ljudi apsolutno nije radio ništa, bez ikakvog rezultata. Lider Pokreta za Župu je javno izjavljivo da želi da što više optereti budžet kako bi u stvari pokazao da ova vlast ne može ništa da uradi. Želim da kažem ovom prilikom da je ta opstrukcija bila jako pogubna ne samo za koaliciju, nego pre svega za građane Župe. Mi smo dobro sagledali naše učešće u toj koaliciji. Mi smatramo da bilo čija fotelja, da bilo čiji položaj, bio to položaj predsjednika opštine, predsjednika skupštine, bilo kog načelnika, načelnika opštinske uprave, bilo kog direktora javnog preduzeća, nije niti jača, niti starija, niti je značajnija od boljitka za građane Župe. Mi se iskreno nadamo da će građani Župe prepoznati našu želju, našu volju, naše htenje, da program Srpske napredne stranke, da ono što lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić želi da uradi sa Srbijom, da želimo da i mi uradimo u Župi. I mi praktično idemo istim putem. Ne želimo da učestvujemo u bilo kakvoj vlasti, u bilo kakvoj koaliciji koja jednostavno ne želi dobro svom narodu. A gola borba za vlast i gola borba za fotelju po svaku cenu i sa bilo kime, a mislim da je to velika grupacija Pokret za Župu pokazala, menjajući koalicijne partnere od Socijalističke partije Srbije preko URS-a do Demokratske stranke, da po svaku cenu budu na vlasti. Mislim da je jednostavno da će narod to prepoznati i da će vidjeti u stvari da je ovakav naš potez isključivo u interesu naroda Župe. Prema Blagojevićevim rečima, prilikom dolaska na vlast u Aleksandrovcu, Srpska napredna stranka zatekla je nagomilane dugove lokalne samouprave, naročito u oblasti komunalnih delatnosti, školstva, kulture i sporta, ali je svesrdnim naporima opštinsko rukovodstvo uspelo da sanira oko 45 miliona nasleđenih višegodišnjih dugovanja. U prethodnom periodu također su započeti radovi na poboljšanju infrastrukture kako na gradskom, tako i na seoskim područjima. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Bratislav Gašić podržao je odluku opštinskog odbora i istakao da SNS neće praviti štetne kompromise i da će se odgovorno ponašanje ove stranke na svim nivoima preneti na političku situaciju u Aleksandrovcu zbog, kako je rekao, dobrobiti građana koja mora biti na prvom mestu. Srpska napredna stranka u Aleksandrovcu trpi pritiske od
Ujedinjenih regiona Srbije, zajedno sada spojenih sa tom grupom Pokret za župu ili kako se već zove, već godinu dana. Večerašnjom odlukom opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Aleksandrovcu pokazujemo samo građanima župe da nama nije stalo do fotelja, kao što je to njima, da smo mi jedna odgovorna stranka, odgovorni ljudi prema građanima župe i da ovaj sunovrat župe koji sa takvom opozicijom koja se predstavlja kao opozicija i kao naš koalicijni partner, sve čini godinu dana da vrati unaz za život u župi, mi da više trpimo nećemo, da njihove nameštene predizborne radove koje su radili, a koji su stigli za naplatu sada, jer su bili ugovori tako i potpisani da na naplatu stižu posle godinu dana, da dugove koje su ostavili za struju, vodu, prevoz, za mnoge druge stvari, prosto mi da vraćamo nećemo, što ne znači da se ne bi uhvatili u borbu sa time, ali da nemamo takvu obstrukciju kako imamo od strane tih ljudi. Pokazali smo, kao što to je naš predsjednik uradio, pokazali smo da nam fotelje nisu preče od naroda Aleksandrovca, naroda župe, naroda Srbije, i ja se zahvaljujem opštinskom odboru na jednoj vrlo hrabroj odluci. Idemo svesno u opoziciju, da vidimo šta to mogu da urade ti vajni političari, a mislim da je ovo utopija, ovo što oni žele i da je ovo samo njihov lični interes, da imaju debele plate i da budu u tim foteljama. U svojoj odluci naprednjaci imaju podršku iz vrha SPS-a, svog koalicijonog partnera i uverenje da će se takav stav preneti i na lokal. Ovom prilikom Gašić je takođe kazao da vlada Republike Srbije preko relevantnih institucija nastavlja borbu protiv kriminala i korupcije, te da će vrlo brzo biti procesuirane postojeće krivične prijave koje se odnose na, kako je rekao, nezakonite radnje pojedinih političara i privrednika iz župskog kraja. Na sastanku opštinskog odbora SNS-a sinoć je najavljena i skora poseta prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića Aleksandrovcu. Vanredna sednica Skupštine opštine Aleksandrovac zakazana je za subotu 24. avgust. Skupština, kao što je poznato, je po zakonu zakazana, odnosno prethodila je inicijativa od 33 odbornika, mislim da je toliko potpisalo za sazivanje vanredne sednice Skupštine opštine Aleksandrovac, na kome su tačke dnevnog reda smena, odnosno razrešenje predsjednika Skupštine, razrešenje predsjednika opštine, razrešenje članova veća i takođe na dnevnom redu imenovanje novog predsjednika Skupštine, novog predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i članove veća. Naravno, ja sam u skladu sa zakonom i statutom opštine Aleksandrovac sproveo proceduru sazivanja Skupštine u roku kako zakon nalaže i ona će biti održana regularno u subotu u 12 sati, odnosno 24. avgusta ove godine.